wangu uramekeka yako vile na tutinoka kukuta mahitia tutinoka kukunemea tuoka celebrate the life our mother has lived, serving you on the altar, serving the nation, serving everyone, serving the family. Tuoka kushokia God, we came to celebrate. Wama kama kuna hiyo celebrate the Lord. Wama kama kuna hiyo celebrate him. Tuoke kwa yale yake ni miaka 40 tunaenda tunakoga. Ile mahali maito. Anatotigira mbeo. Sia natega. Anatotigira mudikafu. One tugata. Anatiga leo wake ukioneka. Na maito for yoyo. Na tuakitana na family yo. Tutie anoru. Tutie hia. Tutie henania. Tutie leamoro. Netome. Uramiri tefororio na getote. We salute you, King of Kings. We give you glory. Yes. Beke mama noiki. Otara mutuka tei ahoire. Nona twe hokete na tunakutia kio ni ogotwara na hamwe na isi. For the few moments we shall be here, as we sing and dance, as we give our tributes, as we give our speeches, as we give our gifts, as we light up candles, we are here to celebrate the beautiful life that you give unto us. Tugikuhoyaga family ino ya maito na Archbishop Ngaruiya etekera kumomerera etekera kumanyita etekera kuikara nao etekera kuyuria nyareu na ariake makwereirwo na ariake marwareirwo na ariake mena keha. We commit them unto you. You are our loving and peaceful God. Abereria na iwe no rekaniria na iwe todwele wito. Ndivyo mwale kwa Yesu Kristo mwana ni wito. Tuahoya na tuashokia gado. Everybody say amen. Uame nijega. Amen. Oya mokona iko utekonora. Oya mokona kuna iko utekonora. Celebrate the Lord. Celebrate the Lord. Celebrate. Yes. Netoi kwa neopo. Nogena iwa nimba. Ena kemudi kia Januari. Umwele era haha. Ehera haha. Kotongo kwa hoya. Maito tuko kwa kwete. Nebo koma. Akomete. Na tuwena uya wake. No tugata wake. Na nitoto rale kaniye. Ona korale na memorio sapesi de muu. Kore amoshie. We agreed. If you are in me, we will come and celebrate this moment. Mundu otoheka mwana mwenda Ngaruiya karibu. Andu dwa. Karibuni kwenye viti. Asanteni sana. Mutumio sio maito. Oyo murona Salome. Anto tigera ciana nyingi njega, beautiful girls. Ashoka anto tigera mwana kaweta Ngaruiya Junior. Na niye tiye Ngaruiya Junior. Na darone kahali yale. Todo Ngaruiya ni muthi. Ngaruiya is a traveler. Muhore yo hali yale. Ngaruiya muhore yo hali yale. Neoka. No Ngaruiya ni muikara hanga kemwe. Ugeshiya haja. Akakuhorera ni mwakakwira deri Mungu. Ukikate kasira nona edufukia. Turekane na kaa kusuri within few hours. Deona aidi maidere amamua ore kiejo. Dirani kwa Ngaruiya tika chopa. Todo Ngaruiya is a moving head. Kogo brother. Ikaroke huragira Ngaruiya. Tono akwere mweke kopa. Agenda mti yake. But he is a wonderful guy. We came here to support him. Tugiyakagirira other dignitaries. Tugiyakagirira our bishops. Mweyigwe. Manage my microphone without killing me. Mweyigwe mwehara hangireye. Niyo diramu togolia kita kwa Reverend Sir James. I have my committee. Katora fagana maudumaya.
Andu Lawrence mutungatiri uka metheno kama vagie mutungatiri Andu Lawrence metheno ali niwo irugamirire treasurer witũ scheme na nĩ ũndũ wa andũ arĩa marenda gũthiĩ ũkuona mũtungatĩri metha-inĩ ĩrĩa ũtige mũcumarĩ waku. Alright, appreciate yako makofi. Number 2, ibuku ritũ rĩa condolence rĩ harĩa nja nĩnjũĩ nĩ kwagĩa nduma na hatirĩ thitima nĩ gwĩkĩrwo so that all of you o tũgĩthiaga na mbere you can sign ibuku rĩu for purposes of family or kũiga record ya andũ arĩa mokire during this memorial service. Washrooms zito ciĩ haha nja just outside here. That is where washrooms are. Kindly if you want to visit any ũgũthiĩ hau na mũkawa wa Blue Spring nĩ mũnene twĩna several washrooms around. Ngai witũ amũrathime. Nĩ ũndũ wa andũ arĩa makũbatara namba itũ ya as early as now, appreciate atongoria itũ magĩũka makĩingĩra kindly twĩna itĩ hau hotiga ici cia mbere ikũitigĩrwo the bishops. We have seats. Brandon nĩũkũmenya ũrĩa ũgwĩka, you will add more seats hapa